Gospodine ministre, znamo da je izraženo nasilje u porodici. Pa me zanima mene i ostale članove đačkog parlamenta ko je u takvim situacijama dužan da zaštiti dijete. Nakon saznanja za nasilje, policija je dužna da bez odlaganja preduzme radnje i mjere u cilju zaštite žrtve porodičnog nasilja i o tome obavijesti Centar za socijalni rad. Ovaj centar, odnosno zdravstvena ustanova, kao i drugi organi i ustanova koja se bave zaštitom, dužni su da bez odlaganja pruže zaštitu i pomoć žrtvi nasilja. Centar za socijalni rad obrazuje stručni tim od predstavnika više institucija koji pripremaju plan pomoći žrtvi u skladu sa njenim potrebama. Ako je žrtva dijete, porodični zakon ostavlja organu za prekršaje mogućnost da u slučaju nasilja u porodici donese odluku o odvajanju djeteta od roditelja. Crna Gora je na normativnom planu zaokružila politike i instrumente za zaštitu od nasilja u porodici. Ali moram da kažem da to nije dovoljno. Pored dosljedne primjene zakona moramo razvijati i stvarati društveni ambijent